Shalom, menjuah-juah manbanta krina saitun siniklengi Tuhanta Yesus Kristus. Salam sehat, jumpa kita ibas jambur saitun ta wari endah. Tetap semangat saitun, makaikan kesempatan si berikan di bata manbanta. Kata di bata si jadi persinget ibas perjumpaan ta wari endah ibuat ibas Efesus 4 ayat 20 siwah. Kubacakan bagenda nina. Adikam ngerana ulah sitik pe belasken cakap sila erturi-turin. Tapi kata-kata sirgunalah belasken, si banci nampati kala si deban. Rikutken perluna, gelah katandu maba kinulin man si megisa. Sehijenda pengenta mareras kitar toto. Bujur isihkan kaiman bandu o Tuhan di bata Bapa si perkuah. Tuhu tangkas igejap kami bekas pengarak-ngarak ras lias atendu. Sila penhar leka ibas gedang-gedang kegerun kami. Maka tetapkan saja si termulia ibas kedampar kegerun kami o Tuhan. Pasu-pasu kami gelah kami tetap banci jadi pasu-pasu man sineras turang kami si deban. Bagai pe tambahi kepentaran ras kebeluhan man kami. Maka ngasuk kami ngangkai terlebih pe makaikan katandu sintisik nari i orati kami. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus kami ertoto. Amin. Setun si kelengi Tuhanta Yesus Kristus. Ibas sada jabu li skala anak sekolah. Ia tuhu-tuhu merupa rajin bagai kape tutus ibas persekolahanna. Tapi lid artina kekurangan anak sekolah inandai mekap ia lah terkontrol sa emosina. Memang beluh yang ngerana, beluh yar teman, tapi adilah paskapna temane banci rawena supaya artina kalak situan asang kenia banci kangen darat kata-katana sir bahanca banci kalak sakit hati entah pe sangkut ukur kalak manbana. Maka eda me sidalani anak sekolah indandai war lepas wari. Seorang tuana penggolabuh uga ngajarkan anakna indandade. Maka ninaman anak nandai enda kubaba man bandu sada bungkus paku rasada palu-palu nina. Jadi asal emosi kam, asal merawa kam, pakuken pakuin nandai kubas bideta si ibas besi silanai meteguh nina.
Labo dengar yang ka anak sekolah ndai kai sura-sura bapana. Tapi bagaimana ilaku kena. Tiap ia merawa mispaku kena pakundai. Ibas sadawari 50 paku si leket ibas bidenan dade. Wari berikutnya nggo kurang-kurang siti paku si ipaku kena kubas bidai besinan dade. Pak sana mencapai 3 minggu ngelapor yaman bapana. Pa mina. Kainakku mina bapana. Lanai lit paku si kupakuken kubas bidai tahdai. Sebab lanai aku emosi mina. Maka mejilai nakku nina bapana. Gundari cabuti kada gai paku handai nina. Maka cabuti anak nandai mempakundai sada persada. Cagai godung pa nina. Mari sinen dagai bidai tahdai nina. Ngenca ipapayo bapana tuhu pakundai lanelit. Tapi bidai ndai artina erlubang. Maka nina bapana ndai bagendam nakku nina. Ibas kegelun tenda. Kai silaku kendu selamenda. Merawa-rawa kamusur. Mankala sideban. Si la arusna kam merawa man bana. Kata-kata andu pe usur darat sila payo nina. Rasmindo maaf kakam nina. Mungkin adibas kami do maaf ndai bancing maafkan kala sideban. Sebab tehna uga sifat nina. Tapi kopeken ibas kam merawandai lit ngesangkut ukur kalak sideban. Ibas kam merawandai bancing artina sehasa gundari pe lit dengalak bekasna bas pusuh kalak sideban nina bapana. Bali ras pagar tandade sangat kambrawandai bali ras paku si pakuken kubas pagar entah bidai tandai nina. Ras sang kami do maaf bali karas paku si icabuti ibas bidai tandai nari nina. Tapi uga bidai ndai nina. Me tetap li lubang na nina. Ma tetap ia lani mejile nina. Jadi bagem nakku nina. Ibas kegelunenda. Kai sibaskan kita. Kai singgo lepas ibas babah tanari. Bancing sangkut ukur kalak sideban. Maka harus kam beluh. Bagi-bagi ukurndu berpikir jernih nina. Maka ulanai kam merawa man kalak sideban. Ulanai sakitindu ukur kalak sideban. Sebab labo banci bagi balikkan telapak tan guna banci malam ate kalak si isakitindu ndai nina. Senina ras turang setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Kita pe ibas peralan geruhta. Mungkin bagi anak sekolah nandai. Mungkin ibas ngaturkan entah diri anak jabunta, anak-anak ta. Bancing artina ndarat cakap ta. Bancing emosi kita ken laba giukurta krina peralan anak jagunta. Bancing cakap tandarat sirbanca sakit hati anak jagunta. Tapi mungkin ibas kita godung. Adi nggo kita merawa jadi nggo kita minta maaf siakap godung. Tapi bas anak dai
li dengang artina bekasna bas pusuh pratenna bali ras pagar ndadai aminna gia pakundai boy cabut tapi li denga tetap bekasna ibas pagar ndadai. Jadi mungkin entahlah si sadari selama ini bas pralang kegrunta tapi masih terjadi ibas anak jagunta. Arah ogen tandai nina adikam ngerana ula siti peblaskan cakap silar turi-turin. Tapi kata-kata sirguna lah belaskan. Si banci nampati kala si deban. Rikutkan perluna. Gelah katan due maba kinulin man si megisa. Jadi arah ilustrasi paku ndade ras lubang pakundai ije seteh maka kopeken ibas krina kekurangan tas lamenda ibas sendiri ibas ngajarkan ibas surah-suranta si muhuli megatikal artina ukur kalak tondel ukur kalak seda si ban. Tapi bas kita sendiri lasi gejapkan sebagai rupana. Jadi arah ilustrasi rendai harus kita mengintrospeksi diri kita. Engkau bagai dekahna kita ibraikan di bata gunandalani wari-wari keglunta. Engkau me pernah kita rukur. Ibas kita merawa. Ibas kita negor temanta. Entah megati artina sangkut ukurna entah gua pernah nge kita mengintrospeksi diri pernah nge si koreksi diri si koreksi kerina perkataan-perkataan sindarat ibas babah tanari kuakap enda dalanta erlajar sinar turang setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus apk ibas masa tuanta. Kamu sering katakan engkau kita mentua nina restuana kita reh artina melala na siakap pandangan kalak sedeban reh melala na siakap kalak sedeban lam perdatekan kita reh mejengutna kita di tengah-tengah keglunta sabla bagi kurta siakap sehne artina kita rukur maka kai sini belaskan kita kai si katakan kita sehingga syukurkan maka sangkut ukur kalak sideban. Enda kuakap jadi koreksi diri man banta krina setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Gelalu bagai ibas kai pe silakokan kita. Ibas kita ngajari anak jabunta. Ibas kita ngeluh di tengah-tengah perdalan keglunta aminna lagi apayo siakap. Tapi banci kita la erbahan ukur kalak sangkut entah ukur kalak tondel. Ngajari kalak sideban. Ngajarkan kalak sideban lah harus artina ibahan maka sangkut entah tondel ukur kalak ndadai. Tapi banci kange arah kepentaran arah kepentaran si berikan di bataman banta. Sitik pe kita ngerana, lape gak megang kita ngerana, tapi banci jera entah tobat kalak sideban. Jadi bagaimana senina rasturang setun seni kelengi Tuhan Yesus Kristus. Mari si pindah ke geman di bata. Maka ngasuk kita melaskan kata si erguna man kalak sideban. Ulah si belasi saja kata. Ulah bas kita saja kita siakap engkau pas. Ibas kita engkau lepas. Engkau kedungan siakap. Tapi ibas kalak sedeban lah syukurkan. Harus kita ertimbang tengah. Ibas kita melaskan cakap tak man kalak sedeban. Gelah bagi orang tentandai. Maka banci dage kata-kata si pakaikan kita. Si belaskan kita. Nampati kalak sideban. Labarban kalak sideban ia jadi artina rendauhna ibas tibatanari. Tapi banci pegegehia segedang-gedang keguhna. Memang
labo bagi balikkan tan guna rebahan perubahan di tengah-tengah perdalan kegelunta si enggo gegel nari silakokan. Tapi adi kitar pengdes mandi bata mindo kepentaran mandi bata maka pasti banci silakokan. Mari ras-ras kita tetap belajar, ras-ras kita mengikat tadi bata, maka ibas masa tua tapi seni naras turang setun seni kelingi Tuhan Yesus Kristus kita tetap banci jadi pasu-pasu mankrina kalak sileban. Mari ras kita artoto. Bujur o Tuhan di bata katandu ngoi bagikan kami. Kamda gesi masu-masu katandu enda, maka banci pakaikan kami segedang-gedang geluh kami. Gelah jadi rema, gelah jadi senjata kami, ampang-ampang kami. Ibas kami engkuasai krina biak-biak daging kami. Biak-biak silapayo silip ibas kula kami. Maka lu bagai Tuhan di bata, arah pengerana kami, arah sikap geluh kami, banci tetap kami jadi pasu-pasu. Sampati kami o Tuhan di bata. Ibas gelar Tuhan Yesus kami nehken toto kami man bandu. Amin. Setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Sehijenda perjumpaan ta warisenda henda. Jumpa kaki ta ibas kesempatan si deban. Tuhan Yesus tetap singarak-ngarak kita. Jaga kini tekenta, jaga kesehatan ta, jaga semangat ta, ibas ndalankan kesempatan si berikan di bata man banta. Tuhan Yesus si masu-masu. Amin.